Yes, reka nongere ngusuhuze mwifuriza kugira ibihe byiza mwene datakundwa n'Imana uri wose Imana ikomera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ahari kumvikana imirwano ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane mu mirwano n'ubundi igarukaho na benshi mu mujyi wa Goma. Umutwe wa 23 ukomeje gukubitwa inshuro, n'amakuru atari ivumbi, n'amakuru tugezeho yemeza ko nubundi urugamba rwongeye kuba urugamba mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko bisanzwe, nkuko tugendana gatanu ko, kandi inkunga yawe irakenewe. Like ya mbere rwose ndasaba ko ari wowe uyiduha kugira ngo dukomeze tubane gatanu ko, kandi usharinga ikiganiro cyacu kigere kure. Ni iby'agaciro gakomeye kandi kuba uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho. Nyagasani ajya kongerera umugisha wowe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ugakanda like, share ndetse na sabone. Ni iby'ingenzi kuba utarabikora. Iki ni cyo gihe kugira ngo kandi sabone wibuke n'akazagira kambere kugira ngo update tujye tuyishyiraho ibone mu ba mbere. Nyagasani akomeze duhane umugisha. Tugiye kugarukira ku makuru akomeye cyane, na makuru akomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Vizi mu burasirazuba bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yongeye kugaragaza imbaraga ku rugamba, yongeye kugaragaza ubudasa, yongeye kugaragaza ko ingabo zabo na Wazalendo, FDNB n'abandi bakomeje gukora ibikorwa bidasanzwe mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyo mujyi. Byatumye rero ku murongo wa telefone twibaza tuti ese ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byo byifashe bite, ko bivugwa ko M23 iri guhunga yerekeza muri Rusizi? Ibi ngibi biraza gusiga iki? Ndetse turagaruka no mu hitwa Ruzizi naho hongeye kumvikana imirwano ikomeye, ndetse benshi bavuga ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi. Ndetse no muri Vizi turagaruka aho Wazalendo bakomeje gukora ibidasanzwe, bambariye urugamba, biteguye guhitana abayobozi ba M23. Turagaruka ku mbohe zikomeye zongeye gufatirwa mu mujyi wa Goma zigera kuri 13 z'ingabo za M23. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibitero FARDC ikoze igomba gusigarana bamwe ibacekeye. Gisekedero ya Rubiye yatanze ubutumwa bukomeye ko yiteguye gufata ibice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, akisubiza ikuzo yirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ese M23 yo irabivugaho iki? Oscar Barinda ku ruhande rwabo yagize icyo atangaza ndetse aca amarenga ko M23 igomba kuva mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse n'ahandi. Ese M23 ubundi kuki yari yaranze kuva kwizima ngo yemere gutakaza ibice, yemere isubire mu bindi bice? Muri aka kanya biravugwa ko M23 bagomba kwisubiza mu bice bitandukanye, mu gihe ibi bintu bishobora kuba byagaragara mu burasirazuba bwa Kongo cyane ku isi n'amahanga n'ubundi bikomeje kugaruka kuri iyi mirwano. Benshi bemeza ko ingabo z'umutwe wa M23 zikomeje gutsindwa urugamba zisubira inyuma. Ese umugenzi wacu ku murongo wa telefone arabivugaho iki? Yamaze kugera ku murongo wa telefone, ndagira ngo munyemerere tumwakire dukanda like nyinshi, mutwereke urukundo nyakubahwa rwose, mutwereke urukundo rwinshi, like nyinshi cyane, sabone, share nyinshi cyane mu magurupe aho muherereye hose, yaba kuri FB ndetse no mu magurupe ya WhatsApp. Nyagasana bampera umugisha, natwe tugiye kujya tubana namwe gatanu ku kandi, update gatanu ku kandi. Icyo usabwa rero nuko bana natwe. Ni ibiki bitangiye rero kuvugwa cyane mu bitero bikomeje kugaragara mu mujyi wa Goma. Turi ku igenekerezo ry'itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ku murongo wa telefone ndabona namaze kumushyikira. Bwana munyamakuru, byifashe bite ku butaka bwa Kongo maginga ya? Yego bwana munyamakuru, koze telekom ikaze bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya buri umwe wese akeneye kumenya ko mu mujyi wa Goma byifashe, cyane kuko mu makuru abanza twabagejejeho ko mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru habereye udushya tudasanzwe, harimo kuba hajya hafatwa ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa twirwaneho ndetse n'ingabo za M23 zakomeje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana munyamakuru, muri aka kanya tuvugana imirwano yaramutse ndetse
ikaba yaniriwe ndetse na n'ubu ngubu igikomeje. Imirwano bwana munyamakuru ikomeje gushyira habe ingabo za M23 kuko ubu ngubu tuvugana ndi mu muhanda Sake Goma ahari kubera imirwano. N'ubu ngubu bwana munyamakuru byansabye kujya ku ruhande cyane cyane kwisha kuko muri aka kanya imbunda nini ndetse n'intoya bikomeje kumvikana kuko n'aka kanya nuko nagiye ku ruhande rwari kubera imirwano bwana munyamakuru ngira ngo kubera urusaku rw'abantu benshi bakomeje guhunga urugamba ndetse n'ibiturika biri kugenda bisakuza impande n'impande ntabwo byari byoroshye bwana munyamakuru kugira ngo umuntu abone ahantu akorere cyangwa se avuganira namwe kugira tubageze update kuko muri aka kanya ingabo za FARDC ziri kwinjira mu mujyi wa Goma ari nyinshi n'ubwo turi kuvugana amakamyo ari gutambuka Sake Goma yinjira mu mujyi wa Goma ngira ngo muri aka kanya ikibuga cy'indege ingabo za leta zimaze kuba zihasesekara ndetse zimaze kukibohoza bwana munyamakuru. Noneho washyiraho ingabo za M23 muri aka kanya ziri kwiruka urw'amaguru kuko zatangiye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda kuko umuhanda wa Sake Goma hari zakomeje kugenda zinyuramo zihunga. Muri aka kanya uyu muhanda wamaze kugotwa n'ingabo za FARDC ndetse bwana munyamakuru dushya twongeye kubaho muri aka kanya ingabo za M23 zarwaniraga hafi ikibuga cy'indege. Imirambo yabaye myinshi kugeza ubwo umuhanda wamaze kuba ufungwa bwana munyamakuru kubera ingabo zikomeje kuhashirira kuko indege rero ibiri kubera hano mu mujyi wa Goma n'ubundi bikomeje kugenda bigaragaza ko ingabo za M23 zikomeje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko bwana munyamakuru muri aka kanya barimo barirukurwa mu maguru ndetse ngira ngo ubwo nakataga cyane cyane mu mujyi wa Goma cyane cyane habera ibikorwa by'ubucuruzi bwana munyamakuru imiryango irafunguye ndetse inzu bazejeje ubwo ndavuga bakomeze gusahura cyane cyane ku ruhande rwa Twirwaneho. Rero bwana munyamakuru ahantu hose ari kugenda hagaragara guturika kudasanzwe. Umujyi wa Goma muri aka kanya hari kugaragara umuriro wo koterwa kure kuko iyi mbunda nini ndetse n'inabiri kwifashishwa ndetse intwaro ni nyinshi ku mihanda ngira ngo abaturage bakomeje guhunga berekeza nabo mu gihugu cy'u Rwanda. Ingabo za M23 nazo zikomeje kubiyunga bwana munyamakuru zikashyira intwaro hasi zikerekeza mu gihugu cy'u Rwanda kuko mu muhanda uvuye ku kibuga cy'indege ngira ngo murabizi neza ko ari hafi y'umupaka wa Rubavu hari kugaragara ku mihanda impuzankano ya M23 ndetse n'imbunda nyinshi ndetse n'imirambo y'ingabo za M23 bamwe yacitse aho kabanda amaguru ngira ngo bimwe nagiye mbikohereza bwana munyamakuru nabashije gufotora nubwo ari mu mvura y'amasasu ari intambara ikomeje ndetse abaturage benshi ngira ngo murabizi neza ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bo bamaze kumenyera ko intambara zikomeje kugenda ziba ari nyinshi bwana munyamakuru kubera intambara zikomeje kugenda ziba hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubundi wasangaga uduce turi kuberamo imirwano abaturage ntabwo babifitemo ariko imirwano yabaye uyu munsi bwana munyamakuru abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ubwoba bwinshi ndetse benshi bakomeje guta ibyabo bariruka ngira ngo rero ni imirwano yabayemo gusahura cyane cyane ku ruhande rw'ingabo za Twirwaneho. Ibi ni ibikorwa rero bwana munyamakuru n'undi byakomeje gutera ubwoba abaturage dore ko abaturage bakomeje kugenda babura bari benshi bwana munyamakuru. Hanyuma aka kanya watubwiraga ko wihishe kubera ibibombe mu mujyi wa Goma byagenze bite kugira ngo habeho ibikorwa nk'ibyo aka kanya ari kumvikana iki bwana munyamakuru? Bwana munyamakuru ngira ngo intandaro ya byose nuko ingabo za M23 zifatanyije na Twirwaneho nyuma yuko babujijwe bwana munyamakuru kwinjira mu mujyi wa Sake hari ibirindiro by'ingabo za FARDC. Ahangaha niho hakomeje kugenda habera ibikorwa bitari byiza ndetse hagaragara n'ubusahuzi bukomeye. Ibyo rero byatumye ingabo za FARDC zishyiramo imbaraga ndetse zishyiramo imbaraga zidasanzwe kugira ngo zibe zarokora abaturage zibe zakora operasiyo yo gukiza abaturage bakomeje gusahurwa. Ibi rero byatumye ingabo za M23 zishyiramo imbaraga nazo ndetse ngira ngo bwana munyamakuru uyu munsi habayeho kuba indege za FARDC guhera mu masambiri za mu gitondo zakomeje kugenda zisahura
cyane cyane ndavuga ingabo za M23. Ibi byatumye indege zongera guhagurutswa ndetse ibitero simusiga byongera kugabwa mu bice bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero mu munyamakuru, urugo rw'umugabo ukomeye cyane General Sultan Makenga rwaje kuraswa n'indege. Ibiro byateye n'ubundi kuba intambara itayerura byeruye, kuko ingabo za M23 zahise zigaba ibitero ku ngabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ngera murabizi neza ko muri Sake zamaze kuba zasesekara, baje kuraswa rero hanakomereka abasirikare bagera ku 8 b'Abarundi ndetse n'abandi 2 ba FARDC. Ibiro bwana munyamakuru n'ubundi nibyo byatumye intambara iterura, ngira ngo ndetse na FARDC yashyizemo imbaraga kugira ngo irokora abaturage bari bakomeje kugenda basahurwa na twirwaneho. Rero niyo ntandaro y'iyi mirwano. Iyi mirwano rero ikaba yakomeje n'ubwo muri aka kanya ikomeje kugenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye, ibice bituwe n'abaturage, kuko n'ingabo za M23 zari zikambitse cyane cyane zamaze kuva mu mujyi ndetse no ku birindiro by'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, kuko bwana munyamakuru muri aka kanya ibisasu biri guturika. Ngira ngo ubwo twavuganaga mu mwanya utambutse bwana munyamakuru, Imana yadukingiye ukuboko, reka mvuge gutyo, kuko mu minota yari igeze nko muri 5 bwana munyamakuru haturikiye igisasu imbere yacu, ndetse benshi bakomeje no kugenda biruka, kuko nandi mu bice birimo abaturage ariko kugenda hahungiye abaturage. Ibigerenade rero bwana munyamakuru biri guturika impande zose. N'ubwo byansabye bwana munyamakuru kuba najya ahantu hihishe, kuko isasu rikubuza ubu adusaba abantu benshi kuba badusengera kugira ngo turebe ko twava mu mujyi wa Goma amahoro. Ahakomeje kugenda habera imirwano ntabwo byoroshye, kuko n'ubwo tubwana bwana munyamakuru indege ziri gutambika zerekeza hafi y'umupaka wa Rubavu. Abantu rero benshi bwana munyamakuru twakomeje kuganira, wongera ngo ku isaha 11 zuzuye naganiriye n'abaturage bo ku mupaka wa Rubavu, kuko hariyo bagenzi banjye bwana munyamakuru banangarije ko mu gihugu cy'u Rwanda hari impungenge ko iyi mirwano n'ubundi ishobora kuza kugira ingaruka ku kirere cy'u Rwanda, kuko muri aka kanya imbunda nini ndetse n'intoya biri gukoreshwa hafi y'ikibuga cy'indege, n'ubundi biri kugwa hafi y'umupaka wa Rubavu, ahari kugenda n'ubundi hahungira ingabo nyinshi za M23, kuko ziri kurwana zerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko ari ibintu bitoroshye rero bwana munyamakuru, n'ubundi bigaragaza ko iyi mirwano n'ubundi iri gusiga ingaruka yaba mu bihugu bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero intambara ngiye gufata intera cyane cyane muri no mujyi wa Goma bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya n'ubundi ingabo za M23 zikomeje gupfusha abajenerali bagiye batandukanye. By'umwihariko hari ibyavugwaga ko Kavumu, umujyi wa Goma ndetse no mu bice bitandukanye bya Bukavu havugwa imirwano ikomeye. Drone zikomeye za FARDC zikomeje kwigarura ibice bitandukanye byo kuri ubutaka bwa Kongo, nyuma y'uko undi muyobozi wa M23 yiciwe Goma, ndetse bikagaragaza ko intambara ishobora kurushaho kuba mbi cyane kuruta uko benshi bitekereza. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo ingabo za FARDC zongeye kuzamura drone zikoranabuhanga. Drone ingabo za M23 zitapfa guhanura byoroshye bwana munyamakuru, kuko izi drone zikomeje gukora akazi katoroshye. Ngira ngo kuva zazamurwa ingabo za FARDC zimaze gufata uduce twinshi tugenda tuberamo imirwano. Rero n'ubundi ubona ko bwana munyamakuru izi drone zikomeje gukora akazi katoroshye. Ngira ngo yaba muri Rubero ndetse no mu duce tugiye dutandukanye, ngira ngo murabizi neza ko izi drone ari nazo zivuganye buri ngoma. Urumva ko n'ubundi bwana munyamakuru ingabo za M23 zugarijwe. Ubwo bwana munyamakuru mu mirwano iri kubera mu mujyi wa Goma, ngira ngo ku kibuga cy'indege bwana munyamakuru ni inkuru iri update. General Masunzu yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, twamwiboneye n'amaso yacu, niwe ukomeje kuba arangaje ingabo ziri kurwanira cyane cyane batayo ziri kurwanira hafi y'ikibuga cy'indege, ndetse niwe wagize uruhare rukomeye kuba
bafata iki kibuga cy'indege. Urumva ko rero n'ubundi ni imbaraga ku ruhande rwa FARDC, kuko murabizi neza ko General Masunzu n'ubundi yahoze ari umwe mu basirikare ba M23. Rero ibyo ingabo za M23 zirwanira arabizi, ngira ngo rero no guhungabanya umutekano w'abaturage biri kugenda bikorwa nabyo abifite amakuru, ni na mpamvu byaboroheye kuba batesha ingabo za Twirwaneho ndetse bakanafata imbohe zijya muri 82 zo ku ruhande rwa Twirwaneho zakomeje gukora ibikorwa byo gusahura abaturage bamaze kuva mu byabo. Ndetse bwana munyamakuru, ishusho yari mu mujyi wa Goma muri aka kanya, ibikorwa by'ubucuruzi birafunze ndetse abaturage ni benshi mu mihanda bari guhunga berekeza ku mupaka wa Rubavu, ariko n'imbunda nini ndetse n'intoya nabyo biri kumvikana bwana munyamakuru hano mu mujyi wa Goma. Ingabo z'u Burundi zikomeje gutangaza ko zigarurira ibice bitandukanye zifashijwemo na bamudahusha ba FARDC. Ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi na FARDC bumeze butaho kuri urwo rugamba. Abantu benshi bakeneye kumenya mu by'ukuri izo mbaraga bari gukoresha aka kanya, izo mbaraga bafite bari kuzikura he? Ko abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya n'imbaraga ziri kuva, kuko barerekana ubudahangarwa budasanzwe. Abantu benshi rero bakagira amatsiko yo kumenya bati se abo bagabo mu by'ukuri imbaraga bafite ziri guturuka y'aka kanya bwana munyamakuru? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo murabizi neza ko ingabo z'u Burundi zikomeje gukora akazi katoroshye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko n'ubu ngubu bwana munyamakuru ndimo ndazibona ingabo z'u Burundi muri aka kanya ndetse n'imodoka z'intambara zo mu Burundi. Ngira ngo aka kanya turi kuvugana n'ubundi mu mujyi wa Uvira bari kwakira ibitwaro bigiye guhabwa abasirikare b'Abarundi. Bwana munyamakuru, Abarundi kuva bafata umujyi wa Uvira ndetse bakigarura imitima ya benshi mu mujyi wa Uvira na mu mujyi wa Goma, abaturage benshi bakomeje gusaba rero leta y'u Burundi ko yakora uko ishoboye. Ngira ngo murabizi neza ko hari imyigaragambyo yari imaze iminsi 3 ibera hano mu mujyi wa Goma. Imirwano rero yavugaga ko bwana munyamakuru, imyigaragambyo abaturage bari barimo n'ubundi ari igamije kurwanya n'umutwe wa M23. Ngira ngo murabizi neza ko bagaragambyaga bavuga bati n'ubundi ingabo z'u Burundi uko zafashije kubohorwa mu mujyi wa Uvira, nanga turabakeneye, kuko nta gace rero umujyi wa Goma wagiye ugaragaramo inyeshyamba nyinshi, ndetse harimo n'inyeshyamba zakomeje kugenda zibangamira abaturage, harimo n'ingabo za M23 zasoreshaga abaturage imisoro y'umurengera, ndetse ari nako bagiye bagaragaza impungenge ko abana babo bakomeje gushyirwa mu gisirikare ku mbaraga. Urumva ko ari ibintu rero n'ubundi byarwanywaga n'abaturage. Ibi rero ingabo z'u Burundi zikaba zibishoboye nk'uko zakomeje kugenda zibigaragaza mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ubungubu umujyi wa Uvira ukaba urinzwe neza, kuko ngubu tuvugana muri aka kanya ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragaza ibikorwa byiza muri Uvira na mu mujyi wa Goma. Rero zikaba zikomeje gukora ibidasanzwe zifatanyije n'ingabo za Tanzania ndetse n'abasirikare ba FARDC. Bongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe n'indege za leta zunze ubumwe za Amerika bwana munyamakuru z'ikoranabuhanga zikomeje gukora akazi katoroshye, kuko zimaze kugera kuri byinshi nyuma y'uko zazamuwe bwana munyamakuru. Yego, aka kanya twavuga ko ari ibiki bikomeje kugenda bigaragara minembwe nyuma yo kutuvuye aho. Ibitero biragenda bigaragaza iki mu by'ukuri, uruhande rwo gutsinda n'uruhe? Yego bwana munyamakuru, gusa sinava hano mu mujyi wa Goma nababwiye ko bwana munyamakuru inzu ya General Sultan Makenga yaje guturiswa. Bwana munyamakuru yaturikijwe ku 5 z'amanywa, ndetse iyi nzu hakaba hapfuye abarinzi bagera muri 3, ndetse na n'ubu ngubu hakaba hakomeje ibikorwa byo kuyizimya, kuko iyi nzu yatwitswe n'indege itagira abapilote izwi nka drone. Iyi nzu rero yari igamije n'ubundi kwica General Sultan Makenga, ariko Imana ikomeje kumurinda bwana munyamakuru. Iyi mirwano yabaye n'ubundi uyu mugabo yagiye ku mirongo imbere ku rugamba. Ubu ngubu muri aka kanya iyi mirwano iri kubera hafi y'umupaka wa Rubavu, akaba yongeye kugaragara ari muri ako gace. Urumva ko bwana munyamakuru n'ubundi ibikorwa byo gutsindwa nawe akomeje kugenda bibona. Rero bwana munyamakuru,
nk'uko wari uri kubivuga mu mujyi wa Minembwe naho hongeye kugaragara ibitero by'ingabo za M23 ngo ibitero n'ubundi ngo bigamije kwihorera ku byakozwe n'ingabo za FARDC kuba baragiye gufatana uduce tugiye dutandukanye, ndetse bakaba barakomeje no kugenda bagaragaza ibikorwa byabo bitari byiza byagiye bigaragara hano muri Minembwe. Cyangwa muri Minembwe hagiye hagaragara ibikorwa by'urugomo byagiye bikorwa na Twirwaneho, harimo kuba baragiye batwika inzu z'abanyamurenge, kwica abanyamurenge kugira ngo babishyire ku ngabo za FARDC. Ibi byose rero bwana munyamakuru, nta makuru n'aya na make yigeze ashyirwa hanze ko ingabo za FARDC arizo zakoze aya mahano, ahubwo baje gufatirwa mu cyuho ingabo za Twirwaneho. Zimwe zarafashwe, izindi zikomeza kugenda n'ubundi zigamba ibitero bigiye bitandukanye nyuma y'uko bakuwe mu hafi y'ikibuga cy'indege cya Gisanga. Numva ko n'ubundi izi ngabo uko zagendaga zitsindwa urugamba zigambaga ibitero bigiye bitandukanye. Haje rero no kugaragara ko ari bo bakomeje kugenda batwika inzu z'abanyamurenge cyane cyane Karenge. Ubu rero bwana munyamakuru, imirwano ikaba ikomeje cyane cyane mu hafi y'imisozi ya Karingi, ndetse ahangaha akaba ari naho hari kubera imirwano, naho ingabo za M23 ziri gucibwa imitwe ndetse ziri kuraswa n'indege ndetse imbunda nini ndetse n'intoya byongeye guhagurutswa. Uretse ko no mu duce tugiye dutandukanye no mu nkengero za Uvira hafi ya Segiteri Kivu naho hari kubera imirwano. Bwana munyamakuru, imirwano yagutse mu mpande n'impande cyane cyane mu birindiro by'ingabo za M23 bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi baravuga bati ingabo za FARDC zikomeje kugaragaza ubudasa, zikomeje kugaragaza imbaraga zihambaye. Twavuga ko ari igiki kigiye gukurikiraho nyuma yo kugaragaza izo mbaraga benshi bavuga ko zihambaye cyane cyane mu kwigarura ibice bitandukanye. Muri aka kanya akaba hari update nyinshi zigaragaza ko n'umujyi wa Goma ugomba kwigarurirwa n'ingabo za leta zifatanyije n'iz'u Burundi, FDNB ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaragaza ubudahangarwa mu mujyi wa Goma. Twavuga ko kuri iyi saa moya tugana no ku musozo urugamba rugiye gutsinda umugabo rugasiba undi, FARDC twavuga ko ari iri inyuma y'ibi byose, ko ishobora kuba igiye kwihaniza umwanzi, kirukana umwanzi ku butaka bwa Kongo nk'uko ibivuga. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo n'ibikorwa biri kugaragara, kuko ubu ngubu kuri izi saha nibere ku kibuga cy'imirwano bwana munyamakuru, kuko n'ubu ngubu ingabo za M23 ibice ziri kurasa ziturukijemo, ngira ngo nakomeje kubibabwira, ibisasu by'ingabo za M23 biri guturuka hafi y'umupaka wa Rubavu aho bakomeje guhungira. Rero uyu mujyi bari hafi kuwutakaza, kuko ubu ngubu tuvugana mu mujyi ndimo ndababona abasirikare b'ingabo z'abarundi, ndimo ndababona abasirikare ba FARDC, nibo rero bakomeje kugenda bakora ibikorwa byo kuzimya inzu zakomeje gutwikwa n'ibisasu, ndetse n'amaduka yakomeje kugenda agaragaramo inkongi y'umuriro. Ibyo rero byose bwana munyamakuru, ndi kubona ambulance nyinshi za FARDC ziri kwinjira ziri gutabara abaturage bari kugenda bagirwaho ingaruka n'ibi bisasu. Rero ingabo za M23 zikomeje gutakaza ibi bice, harimo no kuba batakaje ikibuga cy'indege. Rero ndimo ndazibona ingabo z'u Burundi zasesekaye muri aka gace, abaturage barimo kugenda babishimira umwanya ku mwanya. Urumva ko rero n'ubundi bwana munyamakuru, ingabo za leta zikomeje operasiyo kugenda zifata ibice bigiye bitandukanye, kandi n'ubundi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko izi ngabo ziri buze gufata byoroshye umujyi wa Goma nk'uko zafashe umujyi wa Uvira. Rero n'aka kanya biragaragara ko ingabo za FARDC zikomeje akazi katoroshye bwana munyamakuru. Yego, ndagira ngo ushimire cyane bwana munyamakuru, tuze kongera gusubira mu zindi update n'ubundi zirabaza kugaruka kuri iyi mirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ikigiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, dore ko hari byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa cyane ku mirongo y'urugamba. Ndagushimiye. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru, nararikira abadukurikiye ko ubu muri aka kanya ngiye kureba uko nava muri kino kibuga cy'imirwano bwana munyamakuru, nubwo bitoroshye, nkerekeza hafi
y'ikibuga cy'indege cya Gisaka naho yongeye kugaragara ubwicanyi ndetse n'imirwano, ndetse buri umwe wese akamenya uko byifashe hafi ya Minembwe n'imisozi ikikije Minembwe, ndetse no mu mujyi wa Uvira hongeye kugaragara imbundane ndetse n'intoya hafi y'ikibaya cya Rusizi. Bwana munyamakuru, ndagushimiye cyane. yego urakoze cyane nawe.